Paucher Yumpham Oiba Marweba Pau Kharab de Togeri. Why Irabot, Wankai Kendraki MLA or no Wasak Lokre. Lemauri Basahi Amakiman the Kendraki Tawaya Patabak Togani, Irabot. Manipur Legislative Assembly Speaker Y. Kemsan Ngasi Hunapi Matungina. 15 Wankai Vidan Sabagimut Oina Yumkham Irabot Po. Kendra Sigi MLA Oibagi Wasak Lokre. Ngasi Manipur Legislative Assembly Conference Holder Nongtilpung Amatabada Speaker Y. Kemsan Why Irabot Po MLA Oibagi Wasak Loke. Wasak Lobagi Taurum Adu the Minister and Berian Susarwiake. Wankai Kendragi MLA Amoy Wasak Lokraba, why Irabona. Bamising the Hangba Wang the Magnapakum Pondokibada. Taramoto Suba, Manipur Bidan, Savagimatam, Sahi Mangane. Sahi Maria Hokre, Lemau Sahi Amagimun the Kendragi, Tawaya Patabak Togane. Taramadu the Minister na BJP game Hunamai Papa Nungaipa Pondoke. Taramadu the Kaksingi MLA Ramesor Lilong Kendragi MLA Y Antas Kansu Saruyake. Why Irabot 15 Wankai Vidan Sabagi Mute Oina Nasi Wasak Lokiba Atu the Kendra Atu Kimia Nungaipa Pondoke. Why Irabot Matam Sang Rasnitigilam the Katuk to the Laklava veteran politician. Hoikhiba Sahi the Mahak Wankai Kendragi Mute Oina Karatuna State Asige. Cabinet Minister Su Karak Oikrabane. Ngasi wasak lobel luar bamatung dani dapat cetek terlibat BJP ki office da President Harautayam na okre. Atau pepau amadana India da Hoikhiba Pung kunmari da Mioi Lakh kahum mayada positive oire lisingadi henna sikre. India da Covid-19 positive case nong maki hengkalakpa kaloinana miyam da sauna alarming oiba kaloinana. Hausuk fabu da Covid-19 case koti amat lag yang kai gataruk lising tara gataruk sama kontra yaure. Laikidabana lakama kalising marfogani toy sama yang kayum da yaure. Na badagi parakpana Koti amat Lakh kuntragani toy lising umputara taruk chumna kuntraga mapan yaure. Hoikhiba Pung kunmari da leibak asida amuk to oikhitre pamongda khwaidigi chauna Covid-19 positive case lakani ka lising marfutra manga thengnare. Hariba pungpam asida mioi lising ani hena sikre. Hauju phabada active case 21.57 lakh ta leire. Sikhiba masing asi hauju phabada 2.023 yaure an agency ki pauna aire. Maragashida Tongi Jot Tatpadagi Gari Palakalore Asokapati Yahudre. Pasoi Kendra Amadi Uripo Kon Kendra Poundary Langing Asoba Amade. Idu Sempaki Nabul Turen Matata Saba, Jotki Tong Asingasi Hip to send Angang Tin Bachatpada. Josinga do take like a Gari Putabaki Tautok Tokre. Taudogadur Asokapati Yahudre Haribatong Asiki Pampaki Sargado. Hanadi Upak Perambane. Madugi Mota Jotki Pamna Pampak within the Lakibane. Nongju nong sana barum oituna calling aigat laka matat pagi thong akibane ngase yuk tuition ki angang thin lakpa bolero putabadage leng bajadana thong matakta yandura laike thong asi ki pampagasi asuki matik kiningai oituna lanthok lanchen tawbada mi paiba pokpa koirabane gari kaya amasu khudong thiba nangkrabane gari masa kaya su lanthok lanchen tawbada natana angang jauna mioi kya khong lasu lanthok lanchen tawribane thong asi jamna maru oiba thong amane CRP Group Center su langsing asobi thong atudagi khajik tak makharom da chalaga lairi bane pari imom sintam sangsu lairi langsing ki Don Bosco School su lairi thong adu langthok daga zoological garden lairi Central Agriculture University su lairi namit khuding ki thong asi myo lising kera lanthok lansin tawriba mafam amare asigam maru eba thong asi mataw karamna phampak ta jot ki pipe hapliban aibasi asobo wang amu oituna lakli bane meter jangkai muktang changba thong asi ngasi phoba RCC ki thong oina sadabagi maram si kari leibage Asigumai Imphal City dagi kilometer marirom lapa asid halai riba thong asinadi manung hanjinba mafam sing dadi kari oigani aibo wang kya lakle laifam gisu oiroi ningthina thawni thorom pangthok laga ariba thong asi matam ka chuna pamongda saba mathau tare laingak no sumien changpatangai fade ten kraba thong asi sabada matam susang kadabanate kendrani gi mheu chingna chu thodang lopam thogi ana chu miu kana phangtok nare thongi nak yet ki lambi su aini leitana phattabasi phattabagi mami matam sanglabane makhatarakba atopa pau amadana Pokhaibada Mioi ani sire ahum Sokle Orisia gi Ganjam district leba stone crusher unit amada thokiba Pokhaibagi thodok amada Mioi ani sikre amasung atopa ahumna aruba phibam ta Sokle aina police na kasi phangdokre police official amana phangdokpa mathung ina Pokhaibagi thodok adu ngarang nubidang weram Brahmapur Sadar Police Station ki manung chanba Koku Dakhandi Kunda Laipa Stone Crusher Unit amada thokibane manai ki thogok tu da Mioi ani khudak ta sibaga loinana atopa humna aruba phibam da soke asok pasing atuki matungda asok pasing atuki manungda amma AIMS Bhubaneswar da report tawkibaga loinana atopa ani duna Brahmapur da laiba MKGC Medical College and Hospital da layingli haina magno phangtokle official duna haike thodok aduga mari laina uhangpong tawna population Mioi ama phagale Nakalamorom da Maharashtra da prisoner contra positive oire
महाराष्ट्र की थाने डिस्ट्रिक्ट की कलियन टाउन लेबा आदफवादी जेल की फ्रेजर कुंट्रा कोरोना वायरस पॉजिटिव ओरे हन हेल्थ ऑफिसर अमरंगा से फोंदोखरे थाने सिविल हॉस्पिटल की ऑफिसर्स न पामिसिंग फोंदोक पंबतुंगिना जेल अदुदा होजिक प्रिजनर लिसिंग अमगा चनिपान हेन्ना लेबने प्रिजनर पुनमक हंदक टेस्ट तौब मतमदा मखोय कुंट्रा कोरोना वायरस पॉजिटिव ओरम थेंगनखिबनी आइना महंगना फोंदोखले ऑफिसर दुना हाइकी पॉजिटिव ओरब प्रिजनर सिंग अदु ngarang थाने सिविल हॉस्पिटल दा एडमिट तौखरे रोस्टर सिस्टम द दुकान hangnaba khnghllabasu ngakna chttre पुलिस लाखनगा थोंग थिंगबा चटखरगा अमुक हांगबा की थोंग चथरे Covid-19 लाइसत सांदोकपी चांग का हेना वांखलकपी फिबम यंगलगा मणिपुर लेंगान लखुटप सेक्शन थोंगान की सारुक मोइना तोंगान तोंगान बा पोलम सिंह जोनबा दुकान सिंह रोस्टर नाइना थोंग हांगनबा खंगनिख्राबासु पाउना बाजार थांगल बाजार अमदि अकोइबदा लेरिबा दुकान सिंहना ngakna chttre पुलिस ना सतना कंगलोट ngaknaba लाउड स्पीकर सिन दुन सतना कंगलोट ngaknaba अमदि लैंगा के ऑर्डर सिंह इनरबा लाउडुन चटबासु इनरे पाउना बाजार अमसु थांगल बाजार के दुकान सिंह पुलिस लाप उरबदि सदर सिंह थदुना थोंग लोनसिनबा अदुगा पुलिस टीम सिंह चटखरबा मतुंगदा अमुक हांगदोक्तुना पोट जोनबा की थोंग चथरे पोल लेबा अमदि जोलिबा मियोइ सिंह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ngakna चटपकी ममी ताद्रे हौकिबा नुमित खरनी असिदा मणिपुरदसु कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मी की मसिंग तमना तमने हेंगलगले अनिसुबा कोविड वेब असिदगी ngakthoknaba मणिपुर लेंगान अकनबा थाउसिन सिंह चनहनबा होनरे इंडिया की तोंगान तोंगान स्टेट सिंह द अकीब फंगदा कोविड-19 संतोरक्लिबा असि येंगलगा सेक्शन थौरांग सिंह अदु पाइकटखिबने लुरबा तानफम असिदा पियामदा थौसादना हानगी फिफम द पोट लेबा अमदि जोनबा की थबक चथरे काथिल सिंह असिगी अकोइबदा पुलिस की पेट्रोल पार्टी कियाना कोइना चतुना येंसिलबसु अरानबा तौरिबा सिंह फाबा ngamdre लेंगांगना थोकिबा ऑर्डर की मतुंगिना चौल अमदगी मरुंग तोंगान तोंगानबा पोलम सिंह जोनबा दुकान सिंह मखोय मखोय की अपीबा नमित अदु खक्तम दुकान हांगदबरे अदुबा दुकान फमलिबा मियोइ सिंह इनरे मासिना लाइसत असि पाक्सना सांदोरपा याबगी आगिबा लेहले अतोप मखा तरकपा पाउ अमदसु स्टेट तरा द कोविड केस चादा हुमफुतरा तरुक यौरे सीबना चादा मरफुगनि थोय यौरे लेबाक असिगी वने स्टेट खरा द कोविड-19 पॉजिटिव केस थोंगमनोबगी हेंगलकपा लोइना स्टेट तरा द कोविड-19 नाबा चादा मरफुग तरुक यौरे लाइखिदबना चादा मरफुगनि थोय यौरे हाइन एजेंसी के पाउना हाइरे महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दिल्ली कर्नाटक केरला छत्तीसगढ़ तमिलनाडु गुजरात अमदी तेलंगाना द कोविड-19 केस असि हौजिक फावबदा चादा हुमफुतरा तरुक यौरे हाइबा स्टेट सिंग असिदा नौना सीबगी सांगसो हेंगलकतुना चादा मरफुगनि थोय यौरे छत्तीसगढ़ नौना मियोइ लिसिंग 15,705 लेखिद्रे महाराष्ट्र द लिसिंग हुमफुगनि थोय हेना लेखिद्रे आसाम द नौना मियोइ लिसिंग 1,730 पॉजिटिव ओइरे मध्य प्रदेश द मियोइ लिसिंग 13 chttre कुंतरेट पॉजिटिव ओइरे हाइरे महाराष्ट्र की लन्नाई हॉस्पिटल तरुक लिसिंग यांकै फाइन तौखरे कोविड-19 की गाइडलाइन thugaibagi मरान द महाराष्ट्र द लन्नाई हॉस्पिटल तरुक लुपा लिसिंग यांकै फाइन तौखरे हाइन एजेंसी की पाउना हाइरे अमरोम द महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर न हारिबा हॉस्पिटल सिंह असि कोविड-19 की सतना कंगलोट ngakna थबक तौरमबगी मराल द मखोय की मतत फाइन असि थियनकेबनी हाइरे मरगसि द मणिपुर द हौजिक ओइरकलिबा कोविड-19 की फिबम असिदा इमा कैथेल अहुम अमसोंग थांगनर लेबा टेम्पर मार्केट नमित तरानी थिंजनख्रे लोइना थांगल बाजार अमसोंग पाउना बाजार सु पाली नाइना हांगलगनी हाइरे अरोबेद कंटेंट्स असि मरुबा पाउ खरा असि पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी येंबिरिबो पुनमक पथागसरी चैनल असिन अदोमता कानरबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसुन सब्सक्राइब तौबिरम लोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगन प्रामकपो अमखाना थागसरी